Исәннәр мисез? Мин гел авылга кайтканда сезнең концертлар туры килә. Туры килә безгә. Мин Дубайдан 3 көнгә кайттым, Айдар абый. Син минем кулакны төшерәсеңме? Юк, үземне төшерәм, миңа син кирәк штэ. Иң изге хыялларың тормышка ашты. Иң яраткан җырчың. Туган авылыңа килгән концерт. Шеш вообще кошмар икән. Бишәүме? Не, Әлфия. Ну, Әлфия бернең бере. Син безне төшермәйсең, төшер. Әйе. Исемлесеңме, мин сине яратам икән. Беренчедән ул безнең бит депутатыбыз. Кызыкны айтып, Айдар конечно үзен чакырып дип әйтеп куйды. Мин андыйга өйрәнмәгән. Сәхнә 18 елның 18 январь көнне очрашырга насыйп булган икән. Быелгы елның беренче концертым минем өчен. Махсус әзерләнеп килмәдем, язып килмәдем. Дөрестә түгелдер, язып килергә кирәк булгандыр ул бит әле. Может, доклад язып килергә кирәк булгандыр, но может кирәкмәгәндер дә инде. Бу җырны белмәгән кеше юктыр. О, менә рәхмәт. Рәхмәт. Назарда информация булгандыр. Теге чәчәкләр бер көн яшидә, икенче көнне кирәк булмый, аны чыгарып сатып та булмый, конца концов кушма күрә. Әй балалар, вот әле чыгара кирәк була. Бу шәһәр бирдегез. Бүген Дүсәннән Кәргәлгә барып китә алабыз. Дөресмәйтте мин. 15 көнне, 15 январь көнне, анамда Казан кызлары да бар. Казан кызлары дип әйтәм. Казан кызлары да бар дип әйтәм. Әлбәттә Казан кызлары да булды, Дүсән кызлары. Әлфия Казанда, Әлфия Казандагы яңа нидә эшлисеңме син? Хәзер Дубайдамы инде? Ну, Россия бар кызлар. Шүрәсе, һәр Дубайдан бай китерсең икән син. Кайтыла берәйин, пожалуйста. Син теге Дүсәннән булаш, конечно. Арабстан якларына әйбәт. Син кая барасың? Менә бу этегез башыны катырды инде чистый. Җиңгәй беләсеңме син шуны? Беренче көнне ул миңа үрдән үк итеп, хәзер өйрәнеп бетте инде мине гел күргәнне. Булырлар әле. Жень, прости, что ты же видео. Приходится сине бәріп кірге. Исәннәр мисез? Мин гел авылга кайтканда сезнең концертлар туры килә. Туры килә безгә. Мин Дубайдан 3 көнгә кайттым, Айдар абый, санасыз. Нигә син Дубайда була капкара түгелсең, хәтта Дубайдан кайткач? Эшлибез бит, эшлибез. Эштәме? Эштә эшлибез. Бу 6-нчы рәтме? Ha, 6-нчы икән. Әдәмдә бар бу бүлмәдә диме? Это var bu asıllar kuşluk olmayı. Niye? Benim üstüme ötekene bana işlebiyor. Менә дә сихфа кабына. Сихфа да без ваны кабына. Күрсәтимме хәл-хәвләгә? Җып башта. Төшер әйдә. Рилепа 5 что ли капусталар бармы? Әбиләр күчтән ашып килгәннәр. Сән микән? Син минем кулакны төшерәсеңме? Юк, үземне төшерәм, миңа син кирәк штэ. Әйәреген? Әллә минем кулакны төшерәсең икән?
Olar eyleşip bir Jeng. daha kuregu tatıp niye gireydi? Senin kişilerin Gelende ha kırıp tutabilmez. en eski hayallarың тұрмышқа ашты. Ең яратқан жүршің туған ауылыңа келіп концерт. Шеш вообще кошмар еган. Ең яратқан жүршің Альфия подарок расческа бар. туған ауылыңа келіп концерт қоя. Юксыз мен шеш эбет ме экенин айтты. Hem de video чыра келгем немесе. Концерт кара келдим. Мә? Только видеоға қарағанда мындан да қараймын. Видеоға қарағанда мындан да қараймын. Мотор болдың ба? Рейле. Түгіл бітесің. Тегінде ішке кірттік. Иә. Но жоқ, бізде мына екеу гына. Шол му? Не, Альфия. Ну, Альфия бірінен бірі. Не, Ильдар бірінен бірі. Менікі шешті. Вы засветитесь на мой. Әлфия бір ойыншық мендірі. Ильдар бір ойыншық. Менде шешке. Онда тағын үшеу или дүртеу барады. Үшеу му? Ну, бір кіші болса кішіге береміз. Балалар келсе, балаларға топтырып береміз. Менікілер мен сіздің нәрсегіне Әйдеп көрейін. Балалармен бірсе дегенім білмейсің? Ау, Йол болам. Сіздің де қаршылабыз. Bütün halk Әйе. Дегенде барғаш қарап жатыр қаяу. bu yaşadın şuraya. Сіміресің ғой, мен сені яратамын екен. Әлей сен апаны сені яратасың ғой? Эльдар абай. А дай я тебя поцелую. Бандитка, привет! Bu bandit pistoletlari bilan kelgan. Привет! Ne bileyim oğlum? Şişine bir sıkma. Saat neçe oldu? Могла бы что сказать. Ne aytasın sen? Kelgan qonaqlar, qo'shilar. Наконец-то oylar конечно aytgan qachon kelar ekan vaqt keldi. Bunda direktgina motor etibgina konsert qo'yar. Birinchidan ul bizning bir deputatimiz. Tegishlar bizning rayonning Biyaka rayonidagi Starlibash bizning rayonniki. Но мында инде бу клубта ясаганда эшләгән вакытларда не только клубны менә территория мәктәпне, Айтның менә мәктәбен, детский садны эшләгәндә, больницаны, еллап тамак мәктәбен эшләгәндә ярдәм итте ул. Безнең планнарны бергәләп эшләргә ярдәм итте. Киләчәк планнар күп. Һәрбер менә кемнең выбор вакытында выборга хәтләп биргән вопросларын контрольдатып, все-таки бергәләп эшлибез. Инде мондай әйтәләр килмәс дип, менә килде, значит, карыйбыз хәзер концертны карыйк, бергә матур итеп. Аңа киләчәктә иҗади уңышлар теләп, матур итеп, киләчәктә дә халкыбызны куандырып яшәсен, эшләсен дип. Шуңа инде хәзер әгәр гәмешкә сүз бирәк, үзе алып барсын.
деп айтып қойды. Мен андайға үйренмеген. Сахна кішісі болғаш, барыбір тегі офицер түгіл, ғадатта бетінде Айдар Ғалимов деп шығаралар. Мұнда Айдар Ғалимович өзі шықсын дегеш, өзі ғана қызара. Бұл да шолай, чүнки официалияға да бар, официал шырашулар да бар. Бұл бағытта ikisinde бірге құшып жіберсек, тағында көңілдірек та, емдірек та, оңышыларық та болады деп ойлаймын. Күнде келіп болмай, ана бүгінгі келу көптен ойланылған еді, көптен планға кіртілген еді. Құдай тағаланың Amin деген чағына doğru келгендеріне 18-ші жылының 18-ші январ күніне ұшырашуға насip болған екен. Білесіңіз достарым, биылғы жылның бірінші концерті менің үшін. Толы концерт деп айта алмаймын, бүтін зор коллектив білен анда зор аппаратуралар андай оборудованиялар білен түгіл, адай ғана ауылша өзімізше айтып, шулай да ең бірінші концерт һәм қайырлы сағатта болсын. Біздің үшін де бек мөһим ол қайдан ел башланған, ничек башланған шулай давам етеді деп айталар еді. Бүгін бірінші тапқыр халық алдына сахнаға шықтым, һәм ол ауыл сахнасы, һәм ол Йомартылған, Йомартлы, шул изгі орын. Һәм бірінші менің 18-ші жылдағы бірінші тамашашыларым сіз. Бүгін келіп барыбыздан ендір бір изгі генә іш ғәмәл қылабыз деп айтырдым. Концерт қана түгіл. Чөнки башта біз аны былай ғана ұшырашу формасында бадый ғана концерт, бушқа концерт деп ойлаған едік. Анан ойладық та, дұрыс ол. Нишләп бушқа болсын әлі, бушқа болмасын, қадірі болар бірінші ратта, бірге қадар болса да, екіншіден біз бүгін бүтін болған шығымны, бүтін көп мұна бере сатыла, бүтін тегіне қадір шошы клубта қалдырабыз. Ненде болса бізден бір барымыздан да бір изгелік болсын. Сол изгеліктер башыға еді. Делегациялар болып отырабыз. Бұл клубның түрлі шоқларын қадірлейсіздер. Ол ешті қағалары қалар бекіректі. Өрлеп тұрған әлге шоқларын шынан енді фотоларын қарасам қорқып кетірген мүмкін. Мұна әкеттер көк Йома бина, Йома деп әйтірдім шынаты бүтінде. Йомартылған ана дәуіл Йома бина çünkü бүтінде жиміріліп Йомадан түзілген көк тұрауы. Мен де бірінші тапыр болдым мұнда, түрлі шоқларында болдым. Мұна шол көрген білен әлген шоғаштырсаң, жер білен көк арасы деп етелер. Мұна шуңа тұр келе. Қайырлығы аласын, ұзақ еллар халыққа қызмет етсін алла бізде. Шошы мені ішлеген кішілерге зор күш салады. Еректі финансларын кішілер тұрында айырым сөз бара жүрді. О заманда финанслардан башқа бір нәрсе ішлеп болмай. Мен әрбір жер алдында болмаса да, жерлар алдында нендер фикірлер келе, шоларына айтып барамын. Мен сөз әзірленіп келмедім, yazып келмедім. Дұрыста дөгілдерін yazып келерге керек болғандар ол әбетті. Доклад yazып келерге керек болғандар, но может керекмегендер де енді. Шунда нәрсе көңілге келе, шоларына мен айтып барамын, әліге тілек кебек алдағы жыр яңғарасын әйдер дейділер. Әлек башқарған жолдарымыз қайда желе қалмасын деген жырымны. Сәлуақыт яғылы башқарған неше елларын қадырламын. Қайда желе қалмасын, бір кезінде қалмасына. Шуна тілеп. Bayna kimse sığdırmay, elini işlergen bağır. Bəhli dolanır aşağına, illetəzin adır. Min dolan yurtdan tapasın, bayna jire qalmasın. Əhkəyən
начинали даже. Начинали, наверное, было 2 минуты сказал. Так коротко сказал, он обычно так коротко не говорил, но так надо было. Вообще, это уже концерт. Вы вовремя пришли, кстати. Шолай, туғандар, бұл жерде білмәген ішке ұйықтыр. Анатолий Рамазанович деген бір достым, шушы жерде ұйықтан біледі, башынан азанат деген. Причем узевет непонятно, то ли лезгин, то ли немец, а поет именно на башкирском эту песню. Узи алмағатсан деген жерде атырмыш. Клублары бар бір-бірісіне бірқадар жауандар енді, аңлайсыз. Дворцы культуры все разные, разных городах, разных странах, деп айтсаң, стран түгіл, біздің региондарына айтайын. Россия келгендерінде ниндейгенен шәһәрләрдә болмадық, ниндейгенен дворецлар. Клубқа келгенде, мына клубта сәхнәдә басып торганда өзімнің ауылының клубы да жетіп көз алдына келе. Шуннан бүгін Нагабов белән Базлыкның клубында алдық. Мына эшләр әйтәбез дә, дөньялар шулай, дөньялар булай. Теге эш бер пайда бармаган күп, бөтен нәрсә начар күп. Кайгы күрә дә белмибез. Күрергә кирәк, күрергә эшләр бар, күрергә объектлар бар. Әйе, җиңел түгел, шулай да ниндидер үзгәрешләр, яхшырак үзгәрешләр дә бар. Мәсәлән, Базлыкның клубы, мин аны хәтерлим, шул предвыборный кампания алдында нинди клуб иде ул, һәм бүген әлегә дә җирләр күп арасы. Шул хәтле балалар шөгыльләнәләр. Менә рәхмәт. Это поддержки мне. Это народная поддержки. Вот это да. Көшіп кетемін екінші теманы азырақ өзгерді. Білдер рахмет. Онсайда информация болғандыр. Соңғы уақытларда мен программада помогу Фарваз. Өткен программада біз айттық. Неше еллар шешеклер көмдігіз, туғандар жетер. Шешеклер бір күн яшиді, екінші күнне керек болмай, ары шығарып сатып табылмай, в конце концов, қошма көрі. Әй балақаларым, вот әлі шығыра керек бар. Бұл үшін әлі берілдіңіз да. За для отчета. Для истории, для отчета любым. Ну, бұл теманы сіз енді көптер разделяется, беш білетті да, екенім бар. Балғайнап жыдап қойып тұрам. Алла жүрсе. Біз орындарын тапырларға болғаншақ бар. Чөнки біз сондай акция білән иғлан еткен едік. Аны бек қабыл еттілер, қоплап қабыл еттілер. Түрлі шәһәрләрдә, түрлі сәхнәләрдә балалар, олалар, шешеклер орнына, Аллаға шүкір, ойыншықлар бөлегедер. Ойыншықлар, китаплар, милли тілдер китаплар, татар тілінде, башқа тілінде китаплар. Біргелеп, мына шайтып зор нендер изгі ішләдік. Қайға барса да, соңынан енді пайда керек, шулында, шул ойыншықларны, шул китапларны, шул дәфтәрләрні мен рахмәтләнеп бүләк иттім. Өзімнің исемнен түгел, тамашашылар исеменнән деп. Шуңа күрә рахмәт, шушы акция һаман дәвам итә икән, дәвам итсен иде, алдагы елда бик күп планнар корылган, бик күп концертлар. Шуларны үтәп чыгарга алсын, аның өчен илләр тыныч булу керек, сәламәтлек керек. Шул концертларда очрашулар керек. Алла берсә, шул концертлар мына бу уенчыкларны чынлап та кайдадыр көтүп торган балалар бар. Есть те, которые нуждаются
Поэтому я думаю, кого-то мы осчастливим. Кімдедір шатландырабыз балғаларым. Рахмат сізге. Давам етеміз алайыз. Клубқа келгенде, Азлы клубында болдым. Шына кинотеатрға кіріп шықты әлі. Мен өзімді әйіндірсен екен, киноларға баруға бек уақыт жоқ. Единственный бір кино сұмбағытта барып барады болда болса, «Движение вверх» бет әлі бетін ажу госпиталистар тұрында. Ну, здорово, здорово. Мына бүгін, шушы күндерде ол Бешбүләкте де бара. Бүгін болашақ қаттай. Вот реклама. Концерттан сразу кетірген можете киноға дегенде Бешбүләкке. Шундай зал, целый 3D форматта рахатланып кино бара алар. Район üzerinde. Шәһәрдә бит ул яңалык иде. Шундай яңалык керткәнсез, молодцы. Район центрларда андый кинотеатрлар булып дип уйламыйм. Но мына Бешбүләккә ул барырга килгән һәм зур уңышлар кеше рахатланып килә, төрле матур кинолар барый. В 3D формате. Вот просто обрадовался за вас. Нәрсәдән башка? Үземнең авыл клубына әйләнеп кайтам да, авыл клублары ничектер барыбер берникадәр әллә җылылыгы буенча, әллә атмосфера, энергетика буенча якын булып тора. Быел без ансында аерым тарихтар Роберт Миннулин белән кайткан идек. Бүген концертта мин Роберт Миннулин шигырьләренә язылган җыр белән башладым. Роберт белән шулай аятта да булдык без. Шуннан Кәркәлдә дә булдык. Үземнең туган авылым Улы Кәркәл дигән авыл бар Мекер районында, сез беләсез. Шул клубта да чыгыш ясадык рәхәтләнеп. Бу Дөсәндә дә булды. Дөрес. Ничек Дөсәндә булмыш. Дөсәндә Роберт үзе әйтте, пожалуйста, мине Карим Хакимовның музейіне алып барып, шул ауылға алып барырыз, мөмкин болса дейді. Шул музейіне ул алып келмәсә әле мин үзем качан килергә ул музейне барам. Афу итегез. Дөресен әйтте мин. Ничего, мен хәзер музейның яңа урыны, яңача булыр, барып чыгараларса, инде бөтен нәрсә эшләнгән, һәр экспонатлар, тарих һәм теләп килүчеләр булыр. Сезнең сәламнарны Роберт абыйга да җиткермен. Һәм Дөсән дигән Ремзил абый шушыннан безнең Ремзил абый белән гомергә дус булдык. Гомергә хөрмәт белән карадым, менә авылдашлары алдында шушы авылда, шушы клубта чыгыш ясауыма бик шатланам. Һәм аның да сәламнарын җиткерәм. Шу көннәрдә Казанга кайттым. Һәм сезнең сәламнарны аңа җиткерәм. Әҗер Кәркәле Дөсән турында җырлар белмибез, Аеп турында җырладык, җырларыбыз. Бүген түгел, Аепта җырларыбыз. Кәркәле инде ул Татарстандагы Лениногорск районында Кәркәле дигән авыл бар. Без Фидан абыйга карап, әзгенә хәрефен үзгәрттән, рәхмәт шөкер, безнең авылга китеп йөрү. Шуңа күрә күпләр аны Кәркәле тавлар дип түгел, күрә Кәркәле тавлар дип беләләр хәтта. Шуңа біз рәхәтләнеп шул җирне дә башкарып китегән. Сәлам булсын. Бүген Дөсәннән Кәркәлегә кайтып китә алабыз. Насалын кайтам, җилләргә китәмдә. Кәркәле авлары бәйе, бәйге булса ни, туган ярым, сөйгән ярым, дусларның кадерен бил. Бездә сагышулар бар, Кәркәле авлары бәйе, бәйге булса ни, туган ярым, сөйгән ярым, дусларның кадерен бил. Кәркәле авлары бәйе, бәйге булса ни, туган ярым, сөйгән ярым, дусларның кадерен бил. КВНда түрлі командаларына или конкурс красотыда шулай деп поддержать. Кім қойда мына шуның үшін деп қызық болып тұрады өзіме де. Рахмат. КВН дегеннен әлегіне теге Айвиза белән булган клипны да монда күрсәтәләр. Айвиза деген қызым, уртанчы қызым, шулай җырдан тыш КВН белән бик публикация итә. Иң кызыгы ул соңгы вакытта бөтенләй теге ни Уфа командасында түгел, ни Башкортстан командасында түгел, ә бөтенләй Казакстан командасында эшләде, представляете? Казакстанның Спарта Астана деген командасын күргәнегез бар, быел аларны финалда декабрьдә беренче урын алдылар КВНда Мәскәүдә. Ул Спарта Астана командасын Казакстанда аэропортта теге националь геройларын каршы алганнар, представляете? Чөнки ничә еллар буена Казакстан командасы беренче урын алмаганнар. Шул командага гизә йөри, ул инде теге администратор булып та катнаша, ярдәм итә. Шуның içinde кайный инде. Бүген генә кайтып төште шулай Сочидан шу КВН. Кәркәле дигәннән гел сөйлим инде, концертларында да сөйлим. Әле мин Казанда 15 көнне, 15 январь көнне, анамда Казан кызлары да бар. Казан кызлары дип әйтәм. 15 январь көнне безнең Әлфия апаның юбилее 85 яшь булыр иде Әлфия апабызга. Кеше китә җыры калайлар, Әлфия апаның энергетикасы да калды, аның исеме дә легендар җырчы буларак, тарихлары да калды, җырлары калды, моңнары калды. Ансы бер шуннан
балаларға қараймын да хәтергә төшерәм. Безнең элек яңа клуб түгел иде, агач клуб иде. Ул агач клуб безнең урамда булды. Менә шуңа мин бәхетлемен дип уйлыйм, чөнки шул клублы урамда яшәү үзе бер кызык булган икән, үзе бер клублы урамда үсү дип әйтим инде. Шул клубта күпме кинолар карап, концертлар карап, спектакльләр карап, шул үскәнбез икәнбез. Тәрбияләнеп уйлап карасаң. Һәм Әлфия Бавзалова килгән чаклар хәтердә. Ай, Әлфия Бавзалова килсәң, ярар ул авыл инде, зур бер авыл, ну шул кичкенә генә агач клубка, җәйге шилләдә Әлфия Бавзалова килеп төште безнең клубка. Без аны битәбез, ну кирергә невозможно диярлек, но без балалар беренче рәткә сәхнәгә тезелеп утырган идек. Булай утыргычта утырмаганбыз, какой утыргачанда? Тезләнеп утырган идек, шуны хәтерлим. Мин хәтерлим, 3нче класс минем. Ние хәтерлим? Мин агач башыннан егылып чыгып кулны сындырган идем. Шул гипс белән утырдым мин. Әлфия барып кабагандыр, бу баланы шәбери микән. Сыннан кул белән дип уйлап калгандыр бәлки. Ну, шул хәтердә калган. Һәм хәтердә калган тагын бер нәрсә, тик авыл клубы бит. Эссе, шилле. Әлфия әйтеп куйган бит, ул әйтеп куйган яшендә. Ну, иптәшләр, туганнар, бүген без барыбыз да мунчага диде ул анда. Мин менә шул мунчаның ләүкәсендә җырлап басып торам дип әйтеп куйдым. Шуны мин Әлфия Бавзалова. Безнең Бахардагы агач клубны мунчага җаваштырды. Ну, нишлисең? Ну, мунчага ашап торалар инде ул көнне, на самом деле. Шул хәтердә калган, җырлар хәтердә калган. Мин анда шулай инде бара алмай җырын шулай сораганнар иде шунда, шул концертта җырлар торды. Хәтергә төшергән үскән шул җырларны әйтеп. Kazan kızlara da var diye koydum. Elbette kazan kızlara da olayım. Güzel kızlar. Elfiye kazanda. Elfiye Badetteki yaman ile işleysin var sen? Kadir Dubai'den mi yiyorsun? Bak kızlar. Yani kazanda da Innopolis'te yaman var. Bana Dubai'ye gördüler de. Her Dubai'den Dubai'ye getirsin mi gelsin? Kala vereyim pожалуйста. Sen ne bulaş, конечно. Arabistan yapılarına evet. Көбірек. Арабистан яқларына юлны ауылдар қашанда салып қойған. Бүтін Россия тарихында, Советлар Союзы тарихында бірінші тапқыр дипломат екі ел арасында дипломатический мөнәсәбәтләр барында китерүче кеше сіздің ауылдар. Ойлап қарасаң башқа сәйір. Бұл тарих, бұл дөрес. Шуңа да бүтін шул Совет Арабистандағы көбіне тарихшылар да, жетекшілер де білелер кімнің кім екенін һәм шушы жерінің Кәрим Хаким туған ауылы деп, туған жері деп hatta келерге ұмтылып тұралар, келіп те шыға келерлер әлі. Алар келуге, мына қадір енді қаршы аларға да бола берсе, теге музейді да уже до конца давай етіп болса, балаша ол енді башланған, біз енді теге музейді
Robert bilen görüp çıktı. Ol da evdi. Onda da zor iş başkarılgan. Молодцы, конечно. Молодцы. Şu hatlı gayip çıgasın. Bu nersen anlap çıgasın o muzeyga kirip. Mındayın ol tağında zaman çırak современный bulur. Mındayın kimdi de Suud Arabistan'ın Karolin'de karşılar olanında hatta. Korkmuş yavur. Dep olayım. Öyle boş çıksa başladan kaldırmayın. Kilmesen lan da bütün işlerimiz bilgen evi. Kilmesen de lan kilmesen de koyla kilse. Nerse olsa da nerse işlerimiz. Nerse olsa da nerse ona var oşa yaşa. Eğer kalsın. Bizim halk, bizim tabiat, dişbirek tabiatı oşa yaşamaya kalsın. No, ayetlarga rahmat, поддержали. Плакаттар yok, конечно, но bizimiz var. Bunları söyledim. Bizim bazı rahmat, birgelep kızlar bilen görüp turdum, rahmat tüyüp turdum. Elbette sizin dağlıkta şart yigitiniz Ramil'den selam, Aliye'den selam. Ramil bilen bugün neşol tanıştık. Sibir kengliklerinde ilk köp dişbirek yigitleri var, şular arasında ayet yigitleri var. Ramil Rasimovic de bizim de ofitsialni etsek, bir köp selamlar, лично ol bilip turar bugün şurday uçraşu ekan. Köplerge hali men bu selamlardan жеткиремин бүгүнкү болгон хатирелерни бүгүнкү болгон впечатленияларды айтайын. Hürmetli dostlar, siz anlıyorsunuz şimdi bunda eliga birinci tapır bu uçraşu formasında şuna da bütün kollektifni alıp gelip gerek de bunun anda dedim anlıyorsunuz bu ikinci rek mesela biz şöyle söyleşken edik de men rahmatlimin meni bilen birge kelgen kollegalarıma Onlar sizin mübrüzüne bütünlüğü, düzgün nasıl bu hatı halkla başlıca bana benim bilen şartlar rizalaşıp işinakta şu birinci konsertine gelgen olaydı. Başkastan atazından sanat işçisi, muzikant, kompozitör Farvaz bildi bu bizim şeyleri, İbrahim şeyleri büyük konkurslar laureatı, halkara konkurslar laureatı. Biz şimdi birinci yıl birgelep işley başladık. Birinci ofisial konsert repetisiyalar не в счет бетинде. Birinci konsert sahnege birge çıktı. Biz 5 bölekte bu kız özgürüm. Bir köp konkurslar laureatı, halkara konkurslar laureatı. Siz onu köpleriniz yaxşı bilasiz. Ziliya Bartiyeva. Bayram kızı. Marcel bizning tovuş rejissyori. Aparatur o'zimizniki tugul, aparatur bizlarniki. O'sha o'zimizning aparatur. Şoman eshik yomg'ir ishlay qabul etasiz deb kirdilar. Aybat bo'lsa, молодцы, nochar bo'lsa, тоже biz aybatlar deb jibirgan bo'lsin. Aparatur o'zimizniki deb. No, mansa endi шутка. Munda endi ayblab o'tirish kishi bo'lmas. Bu konkurs tugul, bunda jüri a'zolari o'tirmaydi. Bunda tomoshachi kelgan. Hali qavatlab aytam, bular g'ana kelmagan. Bilet alıp kelgen hem qavatlab aytam. Ko'p manda jiyilgandir. Bizning bor komissiya var degan ayollar. Şunu объявить kerak, evet so'ngdan aytib biz hali. Shu qizlar aytdingiz, narsa olib bo'ladi. Narsa da bo'lsa kerak ayber olib bo'lar deb o'ylayman. Şuşa nega? Otimiz biz mana вообще. Klub bigrak ne yomg'irayman da. Bunda многофункциональный комплекс deb atagan evet. Вот bunda kerak ayberlar yetarli turadi, Alloh bersa. Fayda alasın. Barımızdan da bizden. No, şu orunda былтырғы Башқұрт ері конкурсында біргелеп Зилия белән башқарған дәрежелерімізді башқарып кетәсіклі. Деген апа яшей барда яқларында күйінің авторы шулай біздің коллектив ағзасы, ол енді вокалисті, күйлер жазушыда Гүлнара Хасанова деп те білесіздер, Гүлнара Хасанова жыры. Ну, Зилия белән біргелеп башқарып кеткен. Minin dostları var, irte tanda tığılayım yaradarım. Yaklarında yandı, dillerinde yandı, anla büten oldu
Спасибо.